هفسروک HDP میتاد سانجار ل پارلمانتوی ترکیه د جوینا کوما پارتیا خو ده پرانیا آخافتنا خو لسر ادعا او آخافتنین سروک مافیای سادات پیکر بردوام کرد. سانجار دا آخافتنا خو ده ادعا کرد نه پیکانه کو بازرگانی ماده این هشبر او چکن بوری خستنین تروری ین لسوری هاتن شاندن بی آگاهداریا دستلاتی پیک هاتبن. هر وها سانجار گوتشی ده وی واریده به هزاران آگاهی و دوکومنت هنه جلوما دستلات نکار راست وان کریاران انکار بکه. میتاد سانجار ده بردام آخافتنا خود دیار کر اف کریار و بویرین قریش هموجی بچاره سر نبونا کشه کرتره پیوندی دارن. Kürt sorununda çözümsüzlük politikası. دواري بوليتيكاين لهمبري كردان دا دولت پر جاران دروي حقوق تفدگاره و بدسته هزم فرمي وان بوليتيكاين نابسري جبركو گلک كريار و سوجن دريا ساي پيك هاتنكو اگر اف كريار دا دهاتوي دا سر دولت بخن بلاي بوكو خوش بر پرسياريا وان بو يرو كرياريين كريت دور نشان بدن او كارن دريا ساي همويان دسپيرن مافياي سانجار بالکشان سر آخافتنین وزیر کارین نافخو سلیمان سویلو جی او آماجه کر هرچی قاس وزیر دبیجه ده سردما ویده کشتنین کجر ندیار پیک نهاتنه جی لی ام باش دزانن گل کشتنین کو کجری وان دیار نهاتنه گرتن او برپرسین وان کشتنان جی به تو آوایی نهاتنه دارزاندن. هر وها سانجار گوت داخویانین وکی برسف بو ایداین سروک مافیای جالی دسلاتی وتین بلاف کرن جی دلیلین وان سوجانن کو دوی بین لی کلین کرن. Bir mafya liderinin ifşaatlarına İro حوجنین کو ام بتنه لگوتنین سروک مافیای بنیرن هگر بتنه او با آخافتبا و بکسن پیونددار بدنگ بمانه بلکه کارگریه وان گوتنان ابقاسی مزن ندبو لیوکی میناک گابا کو وزیر کار نفخو رادبه و داخبه لالیه که راستیوان اطرافان جی بخو اشکرت که سانجار iddia kir dinava AKP'de edi borsaya hevdu firotini destpekiriye u bo kurevşa Türkiye cardın asayi bibe tekane çareseri eveku devi demil dest helbijartineke peşvext belli darxistin. bu ülkenin insanlarının, halklarının çareseri heri başu kariger helbet ragirtina biryar helbijartineka peşvexte hem dinav civakê da hem jî dinav hêzên demokrasiyê de baweyeke ciddî ev daxwaza helbijartina peşwext derketiye holê û hem jî دê vê daxwazê her bînin rojevê. Her wiha Sancar di berdewama xaftina xwe de diyar jî kir ku wan wekî partî bo ku ev pêwendiyên mafya û siyasetê bêne lêkolîn kirin bi caran li gel bangawaziyê pêşniyarname jî raberî parlamentoyê kirine lê ji ber astengiyên desthilatê ev prose bi tu awayî dest bê nekiriye.